emerge upama tigagyan kay Amerika. Sa adna mapasad agreement sa giyang kay Amerika ug giyang kay Iran nasukalang ulangon o mga aircraft, mga langon na pitibara nga na playog. Apagigi mo agiyang kay Amerika aiman to currently na san matatagusa nga na Ben Gurion. Nya kalalanan na airport agiyang nga Israeli. Naron kipa para karagiyang nga na mga yaman na niya na military aircraft na pag-withdraw na niya na pitiro agiyang kay Amerika once aadin akapasadan ra kami ug nga Iran. Gitoy kaya laki sa agiyang nga Israel. Masakaw explain, kabar sa Now. Iranian media emphasized that no final agreement has yet been reached and stated that Tehran would not implement any commitment without what it described as tangible verification. Ayaman na niyan. Sama na atigag yung Iran na ayamarayag na dapan amya pasad udi na kaya permaan agreement sa giyang kaya makambubala. Manag yung Iran ug giyang kaya Amerika. Dapan na tigyan ugi na mini draft, mini surat ugi na dapan ka permay. Yan na ni clear. Pia ka kelar wag yang kaya Iran has yet been reached. Dapan na tigyan. Ay manan yan na datano pa na tigyan. Mau masutitwe manan yan na si Saudi naging agreement. Stated that Tehran na Peter wag yang Tehran. Da tigyan na ki-implement kapasadan amay kabay barat na da verification yan. Udi nagyang kaya tangible verification. Ay manan yan na da tumangkad. Ay pagmin na ra siya da tangkad na udiron ma-involve bagay United Nation na ay manan yan na di diran tangkadin o ba aya bu pirma nagyang ay makatalo. So di maingi masada na ugyang kaya makambubala. Nadira na ng terimaan sa giyong takabasa ko itseneliran sa United Nations. So, piya katanayran si, ada bapiat panatigin niya din sa kapasadan. Na uda buat tigin na tangible verification. Na ada tigin na kapasadan. Diya mi pag-implement. The report emerged amid continuing negotiation following the US-Israeli war on Iran that began on February 28. When Washington penutul niya so kaya pakapuno kaya tidawa. Ceasefire letter talk with on April 8. American military aircraft. Separate Israeli reports suggested potential military adjustment linked to the negotiations. Separate Israeli reports suggested potential military adjustment linked to the negotiation. Giyang ko na mga tutulan na giyang Israeli may pantag siya giyang kaimanan yan na suggest potential military adjustment. Paano na kapag adjust, kapag ito Iran, sa giyang military, ito na report suggested, o Peter, giyang atigin na padatigin na report, separate Israeli report suggested na Peter Iran, agi emanan yan na maka ito, ma-adjust, aging emanan yan na military adjustment linked to negotiation. Emanan yan na, ay pagmin ni Ransan, aging Israel, na kagingot, amyan nagingot kuha na total withdrawal, why? Natigiging Israel, malo anang ka-adjust. Kakudan sa military, aging emanan yan na Israel. Israel Channel 12 reported, mapasada iyaging ako nga, isay ni kakuha na matas. Mapasada ng buti anak ng utwa, oni, apaman na penggaisaan tan wag yang utwa ini daftar. Kata mapasade na sige den tan utwa ini daftar. Para katukan tan importante ito. Baano sana wa kagito pinaka importante. Mabati akan uto na bapi akan usan miturug. Agi importante ron nga ya kuan. Oni nga surat. Israeli Channel 12 reported that the United States Najipa Saripada Mustafa kata so mga babaeng ka sa Ilocos Sur sokran na Najifa.
reported the United States informed Israeli to intend to withdraw all American military aircraft currently stationed at Ben Gurion Airport if a final agreement with Iran is reached. Kata sudiyan dito ron. Sumpa to kagya. Pitero aging na Iran, Israel. At ginapay ka, no? Why? Pakala na taniyo, malo niyo adjesta. So, bitira niyo ko military. Why? So, pagmin na nga Iran, natinginaw, yung pagmin naging Israel, natinginaw, apaka. So, di niyo si ipangwapas, malo niyo pa kayo agi nga akwan. Amanan yan na pag-withdraw niyo. Ngayon, kagi Pitero si agi nga Israeli Channel 12. Amia panutul ko na Pitero agi nga United States of America. Upamatigyan ka adin. Mga adi upamatigyan ka adin na maadin, upamatigyan ka maadin so agreement. Agyan kaya Amerika ugyan kaya Iran na piya katukaw niya nagyang kaya Israel asulangon ng mga military ran. Nagusto ang kauto. Withdraw all American military aircraft currently stationed at Ben Gurion Airport if final agreement with Iran is reached. Upamatigag yung kaya Amerika. Sa adna mapasad agreement, sa giyang kaya Amerika ug giyang kaya Iran, nasukalang ulanguan o mga aircraft, mga langon na pitibarangan na playog. Apagigi mo agiyang kaya Amerika, aiman to currently na san matatagusan na Ben Gurion. Niya kalalanan na airport agiyang Israeli. Naron kipa para karagyan na mga yaman na niya na military aircraft na pag-withdraw na niya na Pitero agiyang kaya Amerika once aadin akapasadan ra kami ug nga Iran. Gitoy kaya laki sa nga Israel. According to the report, the US fleet would reportedly be relocated to European bases within 72 hours while remaining on standby in a case fighting resume. Padisa natin yan. Pitero Amerika, upama tigyan adna maadin asispire. Na padisa natin yan, nagyang kaya US plate. Ayan ba nagyang kaya US plate, so Abraham Lincoln. So George W. Bush plate. So miya makalala tunay ang maranay. So di ko na mangarga sa jet fighter Abraham Lincoln na. O aya. Nayamanan yan na within orientate, matalawatig yan gawi. 72 hours. Tama ba? 72 hours. 70. So 48 hours na 2. So 72. Ito talo gawi. Ayamanan yan na 72 hours orientate yan. Uba kami makapagimasada. Nagyang atigyan na mga aircraft carrier o di na mga plate. Ang mga barko. Nayamanan yan na pagatras kami atigyan. Sayamanan yan na pagatras siransan sa na European bases. Okay, pagatras sirangon sa na European bases. Sa Rosiran pag-Istanbul, sa kanan na yaweran o bayamanan yan adna makaresume so katidawa. So, mitiro sa ng Amerika. Israeli civilian airline have recently complained about the heavy U.S. military presence at the airport, particularly the deployment of refueling aircraft. Israeli media previously published image showing dozens of American military aircraft stationed there. Ay manan yan na pansyagyang atutul, adungo natigyan na miya panutula sa mga civilian, ay manan yan sa nanimireklamo siran sabab sa nga kada agyang kaya mga military aircraft, US military aircraft may paparakarsan san puparada sa emanan niya na Ben Gurion Airport. Na gyang mga civilian na tigin na emanan niya na may reklamo siya na tanto kumadakala. Naginan na once sa tigiging Amerika na langurong na ng kubuan. Yuti kaya preklamo man o gobyerno era Israel. Kada siran sa puwersa. Channel 12 also reported that the Israeli Transport Minister Mary Regev sent an urgent letter to Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz demanding the removal of U.S. aircraft from the airport.
arguing that the presence was severely disrupting civilian operations as a foreign airline gradually resumed flight to Israel. So, ay manan yan. Nagyang kay mga sabagi mga tao si sagyang kaya Israel. Udi na mga dato sagyang Israel. Na adno to so Petero yan sagi pisuratan ni ran sinitani hawati tantud na kumada lagi nga aircraft. Ama tatagusi. So, yan na kada kalsa naging nga aircraft na mini-reklamo yung aton to kumada kala. So, di tanubis katawan na upang mabis ko beto si Roman nga katidewa na si ibis pakapo na kadaglanon na sa ayamanan niya na Israel. So, sama no to nagyang kaya si Amerika mismo na suspect yan ng mga Arab, ang mga padiyan. Kailang aro iran ni tambak sa Israel na mas tumupuno to. Aro iran mini tambak. Ro kurong sa puwersa agi nga Iran. So, piya nga tutukaw ni man to, so lang no preparation na sisiyang bisema na niyan na Israel. So, man to na Peter O. Trump, basta tigin na kapirma na nga agreement na pagkawaku na misa na nanlangon. Also reported that the Israeli transport, ako to. As negotiation continue, Iran authorities announced several measures signaling gradual normalization following months of war and unrest. So si sagyang kaya kuan, di ka kata-kata sang kaya kapirma di na magandun makwaswad idab. Nasa man natigyan na man niyan na giyang kaya Iran na may to na pupaka-resume ni Iran sa man niyan na normal lakat pagintaw. Datar kagaya miyabati akan na Pitero Yaragatsi na yama nakatagi so inwari miya tititan wa di kuber nakataya adna miya kasin sa star. Siya niya Alan Tomawis, shout out sa 10 star. Nasukran. First time makasin ka sa star. Na, so na mga istorya sa nasadar ka no, nakatese idul, mata na ki Rolls Miles. Mata na ki Rolls Miles, kaya ni pa magiyakan so sabagi ko istoryo. Ito na, Peter, wakan na kaya sige Rolls Miles, sige kagawad, sige sa madakal ka no ro nakirik. Nakauto, ini pa, inira, ay man, nabas ka no biku sa sidika. So mga siringan nami, so madakla miya kakuha ko. Kaya ko ang ko staryo. Anambas ang bu. Esto miya kasda ko ron nakikasumataan. Kaya kadu ko mapamasa sa tilapia na sobraw to almost 4,000. Katay ba kay Rolls Miles kami ada ko. Man ka pa kay leta sa star na di mamagisi star ako anta. Wid na yun nga katay. Batian tanud na gyang ako. Magang nya ito na batian tanu nga laman. Gyang laman na gyang agreement. Bapiasan tanu bumiyataman. Ang tayo Hezbollah na rusu-rusu di ka tidawa. Iran Civil Aviation Organization announced that Tabriz International Airport would officially reopen after restoration work carried out by Iranian specialists. So sama na ya, na may dataro miyagdam. So agi sukat ito niya na miyagdam ang Iran adna potential na man na agreement. Kataya tigi na may na piyaka resumiran so piti barangan may gradually na pagkakaswiniran sa normal so di ka pagintaw sa nga Iran. So padse nagyang otwa authorities announced several measures signaling gradual normalization following months of the war and unrest. Why? So man na may tigi na pagkakaswin padsa na tigyan na piyaka resumiran nagyang Tabriz International Airport would officially reopen after restoration work carried out by the Iranian specialists. So, gyang kaya airport teran sa Tabriz na miya binabina sa ini. With na manto na miya restoreran kayong pianiran. So, formally, nakataya in-announce sira na paka-resume niran. So, therefore, ay man na niyan na inop na ipaka-resume maging nga era ng kaya kuan, may ito. Kakapa kaya miya bawiran ng kaya ceasefire. Mudi naging agreement.